Uhoro wa kuriha ngarama kuri aria migunda yao ihutitio ni waki wa reri ya SGR mwena wa Narok niguo ukoretwo ri kiremithia kinene waki-ini uyu. Undu uyu ni ucungiriirie aikari na atongoria kuma mwena wa Narok ya irathiro gukirira kamiti ya uramati wa migunda na njira nene makiuga marenda mongererwo mbeca iria ciareirwo ene migunda iria yahutirio. They have already signed it. We will revoke it. We are going to revoke it. Na kuo kungi aikari a Thika kaunti-ini ya Kiambu ni moritie gavana wa Kiambu wuici ikimituke kuhitana na aria marathukagia indo cia muingi na aria maraugumia migunda ya muingi. Tutakubali tena ile wamekula wajue itabatilishwa, na tunarudia National Land Commission lazima hapa isaidie hata serikali kuu, kwa sababu hatutakubali viongozi vinyangarika ambayo wamechaguliwa ambao ndio wanaongoza kwa kula mashamba yao. Na muthia mwere wa mwanake umwe ni uhithukirio hakuhi na reri mwena wa Voi thutha wa kwerekana ni urakinyirwo ni mugithi muthenya wa ira utuku, ona gutuika aikari mwene wa marekwa mwiri uni kureho urarehirwo handu hau thutha wa kuragwo. Kuona ciega cia mwiri ni iratigithukanitio na gutiri thakame ironekanire. Riu kiuria kinene kiria kiri na aikari a mwena uyu ni kuona kana aria mekite giko giki ni magutacukirio ikinya ria kiwatho. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Gichuki wa Ng'ang'a.